tun tuma rongbol na chanchin kan ngai thak tur chu chuasan hun anilo ti Arizona rama Pedro chanchin ani chu mini chu harsana to ni len ni ani rungot mai Pedro chu Arizona muna Holbrook 7-day Adventist Indian School principal ni na tangin ban atuma chu alo thleng thoyang ti karing ti in angai to a nadang zon ahun to in ka hria atia Pedro principal ni kumsong pani na ani a thoktu dang tenen po thuin mu lo chang ong photo thin hun kalta a harsat na an to te chu a thlir le ta harsat na in a hwal vel reng ni berin alang ma se Pedro chuan principal na azom masak bernia pathian ne na thu atiam kha a hre chuaka lalpa he na ka thona hian min tran pui turin ti turo pui tak inayani thil dang ti tura min du ani lo chuan heta hian kaum rengang ti in atong traya harsat na ato ni len tum chuan pathian nen anin bia a ka thutiam kha ka hre chuak atia do soi mangni ka du lo chuwang chuan tun hi kalhun ani tia min hril tu kha nangma inilom ni ti in atong traya ma se eng chan ma adong ngal mai lo chuwang chuan Holbrook a thok zirtir tu te hne na asoi thin ang bok chu asoi le a zirlai te chu thil ti tura ati thin ang bok chuan ati tir le a pathian chu pathian ani na alan chu thlengin angak ta a kar khat aliama kumni kalta a pol khajir chuak mai cheno pang pakhat chuan lokir le adu a chu mai cheno pang chu rainy ti in an kova no pang dom tak le zai hoi tak ani anu in covid alo awangin ala chuak kha ani a America rammi dik tak te po in kumni chung chu anfa te sikul an kaltir ngam lo ani kha sikul atanga rainy in la chuak a mu khan Pedro chuan poi atile a engtika emo alokir le abei seitlat ani ma se lokir le adu ti thuthang po chu aring zo lova lokir le tur anga an soi tum ni a hreto a ma se alokir silo chuta tanga hun rei lo te ya reini nu chuan ron biak atum ani ti chu Pedroan a hreta a Pedro chuan rei tak chung sigul chhuwa san to zirlai lokir le te chu alo belhloma aphur le mai ma se alhimna asang tak tak thelo a chan chu reini alokir nge yang ti a chian lo wang ani zirtop ni jing dar soma anu chuan ron mu atum ti a hriat chuan atilim hle a Pedro chuan hetiang hun hi a thling ngei don ti in angai to a zirtop ne tu ka chuan kar pak na hmuna kar an pak lai hi awa mu a kar atanga tu emo lo chuak amu ma chu a thlir zuya rainy le anu chu kar atang chuan an lo chuaka administration building lam chu an ron pana Pedro chuan an mani chibai buk turin administrative building dar hlang kongkhar malama chuan avakala athutunga a hmai le anar chuan dar hlang chu asi a chik takin a ena reini chuan a hmu ve le lom em hian chak takin aron pana Pedro chuan kong chu alo hon sak wata atanga chuan aron beya mangai na thiang hlimani chuti lai tak chuan Pedro chuan chana nei to ni in ain ria Holbrook kha chuasan hun anilo chu sikula chuan pathianin atan ruaman na alanei tlat Pedro chuan reini hena ka ngai lutuk che ati a reini po chuan keipo in ka ngai lutuk che lom ati a ka mule che hi ka lom lutuk ati a reini po chuan keipo ka mule che hi ka lom lutuk ati a pipu anwai thin te tolpashi ta an tol thin te le in fiam na man ruwa chi sang sanga anin fiam thin te chuan alung atileng hle a anin biak zo nu chuan reini chuan in khel an phalle phallo azota phale ma se tongkam tha a ka tha theina tur che in ikal hun tur min hrilla ati a Pedro chuan phale ma se tongkam tha a ka tha theina tur che in ikal hun tur min hrilla ati a reilo te nuwa chuan reini chu a office a chuan alo kala ole kan kaldone ati a Pedro chuan registration in ti hun ni som pathum ni chu ka ngak zo lo ati a reini chuan chuti chu
chu aya ma chuan registration ati theidon emni ti na zota local ma chu idu emni ati a reni chuan du e ati a Pedro chuan kati thei ka be sei ti na changa reni chuan principal inilom ni engpo iti theyang chu ati a adikalom Pedro chuan pathian nen engkim ati thei ti na changa minti chaktu Krista chuan engkim kati thei ti in Holbrook 7-day Adventist Indian School Tranpuina Tura Sabat Voi Som Pathumna Tholom I Tho Awangin kan lome North American Division hian Sabat Voi Som Pathumna Tholom hi Trumni Kumsang ni Som Pariata le Sangni Som ni Pakhata te alodong to a mi ten keimi an hlau thina chu tire ani theinan chung tholom kaltlang chuan Student Life Center sak ani to bok khati zong kha tun truma rongbona chanchin kan ngai thak thei chu ani